ukwenda tulenda so ekairo fo okay tuli kwirasha iyo ule tundukanya kwati ndine ndarama sana ulenji pusha lanchi ulenji ukwenda transport kuno kutali kurwanje ukubwekera mukunganda transport tayikwene kwenda ramashkwede ule bono kati ndikwete ndarama sana ndikwete fe 20 kwacha chapwa bantu batatu nina mwe kafetetu mukwere mwe kafete nati pam ishishipo ukwa kufumyana newe atatana muri bafyashi na muchite mpofi ndi mufyashi tapyapo ena tapyapo mama sasa ule bishaini na okay ndi mufyashi uli mwana uli mpongoshi wanje uli pero mwana wanje nakatana faife na mutira pa paripozi batuwamisha ifubuto babatubere mukwete pa mano tenture ndafi mwaka na idea out of God. My brother, let me talk to you. I am giving miracle money. When you see me, you see money. I'm telling you, you need money. Your life needs money. Look at the way you're looking. You need money, my son. Let me pray for you, and you will receive money instantly. Now. I'm telling you, my son, you need money. There is miracle money here. No, go where? There is miracle money here. Miracle money. As I'm talking to you, there is miracle money I'm giving right now. But I was sure about the phone Rama. They said them that he sent Kurine. Get me over to show. Oh my God. That's what I'm saying. They said that freely you give, freely receive, freely you don't give. My sons, let me tell you something. When you give, the road will multiply. You understand? Freely. Fundim chikeni fundim because imwe filo for mkwete risaiba Moses fish of kwetana ninkonto so they fish of mkwete no we are talking about in terms of money because there's a lot of fish of mkwete or chisandurule apa twabulisha transport you are in the right hand tule yaku kondora tuli kurwansha ko tule fwa at least unga twafilisha ko nendarama hii nini chabe tulikwete 20 kwa chabe ero kuno kuma kuno you are in the right hand bring manji tumipe twafilisha tumipe. Do you know me? Me, I'm Pastor Genesis. I'm saying I'm Pastor Genesis from Knockout the Devil Ministry. I have done miracle manners. So, iyo mpia mkwete nshingero. Mtweni? Bring. E20 yala sanduruka. It will be 100. Mwikatenyo. Isangulu kepenta. So, what you do? Do you have faith? Do you have faith? I'm praying for you, making intercession. No. As you go and touch that booth, money shall follow you. Batata nari mwana po ibarera ndina pativyo po yawo kitapo fati bari muchechi mu service umuntu teshi bano ko yafuma fe mfoni mba Rongo ni firabo mbefi. My son, you are faith. That firabo mbefi. Batata na fumona po So go and touch that booth. As you touch that booth, money shall flow. Go and stop him from work. So go and touch that booth as well. Shire sanduruka ite ireba zale. Inayo zale. Bati kalifi hapo vipi? Oh. Tashinga mbo kusangwa. Bashana paka pushi tukapaka. Pata. What? Kambisha sandukira muri wewe. Tashiri sangwa. Amuri. Uri akoswe. Filifi bwino uri akoswe Batata po. Iwe! Ali, Batata kuisa. Yu muntu yu. Batata. Nimbwa sana uli. Ule mshana ta kuisa. Yu umunguru wobo itawakarike. Ni watu mutitari comment ule mshana bwata kuisa. Ngani? Watu mutitari comment umuntu ati halape panishi mapepo.
That's why you last time walinjibisha TV. Number 2 wanjibisha ndarama. Uleishi bofo nende. Atalifu mona poka alifu. Uno bade pa ya kurwansha. Ule bono ko tindenda shana. Uleishi bofo nende. Oh, kaurabida kwa tule wami. Uleishi bofo nende. Ufaya manofo waranjensha because yenga ndarama watishi bati tukwete. Kaupaka na venkere. Faya ndarama uleishi bofo tule. Apande kupera 10 kwacha na nebo 10 kwacha so that you find a solution na nebo kwacha. Makaramba. Achana. Boy, panofa na rakutuna na sisi. Achana. Ngafundisheni ko ndekereni ko. Boy, tatoa kwa fenshi. Achana. Ndekereni ko. Ninkuikata. Kaidi. Wani lavira nabo. Kata den shibiri tsikata munjebere punisha. Iwe tatu lavira ta wish preference tikana wewe. But ni jwaji mabonzo koko to afuma. Mkaya? Nagondwa makamba, nagondwa. Ifikondo fireka lipa makamba. Napapa tambeleleni ko. You watching papata? No, mapapata. Mkaya? Mapapata. Mchaka mwekeze kote. Tana mu tukabona na muna shiko. Okay, boy. Yule na vile tukabona na tutapanga na sana. Na tutapanga na sana. Yo, na isa moyo kwa. Bali kwa phone. Na isa ndesa mkaru kushuko. Ndesa mkwela kasi. Okay. Banko. No one. Ni vile na bona. Anko, washinangwa. Mfweni. Iwe nshani. Nango kuyachita nango. What's the shani? Okay, hii na chile upata. Hii na chile for kuiba. Okay, ndemifumisha amoi nono. Okay. No na umfa. Okay, mfweni napapata. Nkampera kana mwaisa kumwesu kuna mpera nangu nkokoshi. Ulungu lavira nabo. Batatubuka bwana na ndikira ndiko na. Bakamba shiri wakuno ine kurwansho. Tulebo mbanobe. Kurwansho bakamba monene okay umfweni. Barage babonse. Isapatosho umfwele ndempere ne jacket okay kuna na bakashibande kontu nampera bakaramba umfweni. Okay. Ni wewe bora vira nabo. Okay baganje soko ndamkira kabazo kamuksa. Bakamba na ndai karapansi ine bakamba. Umfweni napapata okay umfweni. Ndi muntu wenu ine ndi muntu umfweni nchisangu afe kwenka kuno. Iwe. Oh sorry. Okay, umfweni na. Iwana. Batatabuka bwana muna shiko ne. Mumye Twatuko kukuresha romu ne mtumba. Nshaka mweke shepu. Ndio nao twatuko kukuresha mtumba. Okay, mweleza nshaka mweke shepu. Nshaka mweke shepu. Umfweni, okay, umfweni. Leba kunkush tulebo mbabonze. Sister wandi musuma sana. Okay. Ndichipuka shikwete pamana. Ine ngakabwekesha hapo nchindi nangwa. Laba tulimpoze nishi. Hai. Sorry. Akwenda. Batata babere nkolu so batata. Kumoru piwe. Kwa? Ndichipuka shikwete po nangwa. Ine ndichipuka. Sama. Okay, sarande pati nangwa. Shakarande pati. Wewe ureke bana ine lele. Turabaza kumukusha. Akalumba shakarande pati nangwa. Yana kukudu kukwebele. Batata inaramba kopene. Papa chaka. Chaka step wena. Mona. Rumeni. Ushapesi nicho chingisha mo. Transport tatwachikwata po so yachirerebere mpia. Uyo wachintu ngana rebele nayo ndarama. Sorry, na chile fati njibike bwino. Efuna ikatwa ne kwikatwa na ikatwa ne kwikatwa na chila fwa.
Tata yangu mkete mkiana ni mbaya. Ah, mimi wewe ici Mon frère. Kuno boy ni kutaoni ai. On kuparauka. Fiakini. Unamuvende kwepo. Fiakini. Mtu wangu mnafe mtepe shilife ruza toni ndara mashandi. Ukaragondwa. Fiakini. Chaka kwa Wapo mwende kwepo. man. Chapo. Next time lomba. Ni transport special. Chapwa. Tatu kwa fait transport. Mama wantu te bantu fati wafika kwa Gustavo Vole fomba. Tule. Nani? Na tota. Jehova ni mitemenu.